Had that been directed better, he might have got Lewandowski in. Rashford's going to shoot! Oh, what a goal that is! What a goal! Centrarea lui Rashford, gol Rafinha. 2-0, pune Rashford o minge în căutarea lui Rafinha, pe care doar ei doi au înțeles-o. Frenkie de Jong. Koundé. Rashford with the header, 1-0. And in front of the England manager, Marcus Rashford scores his first Barcelona goal. And his first goal in the Champions League since October 2021, playing for Manchester United. Set back for Newcastle. Had that been directed better, he might have got Lewandowski in. Rashford's going to shoot! Oh, what a goal that is! What a goal! That went in like an absolute Rashford rocket. Top corner, Nick Pope never saw it. And Barcelona lead 2-0. And that's a special strike from Marcus Rashford. Dearie me. That's absolutely... Beneficiază de această lovitură de la colțul terenului. Este gol, marchează și Araujo. S-a terminat în minutul 88, capitanul Araujo face 3-1 pentru Barcelona. Aceasta este diferența. Barça a suferit în primele 45 de minute. Fani. Teraz już nie byli w stanie złapać Jules Koundé, oderwał się od rywali i dał Barcelonie wyrównanie. Pamiętam, jak przed jednym z klasyków w rozmowie z Eleven Sports mówił Koundé, może nie jestem najwyższy, ale... Pase care nu prea ies, nici altor de care. Iată-l pe Yamal cu intercepție, pasă Pedri, avansează Pedri, Marcus, Rashford din prima, Ferran Torres! Barcelona deschide scorul, șahmat ca o schemă magnifică, tiki-taka peste Paris, 1-0. Excepțională centră. Pedri. Rashford. 2-1. In de extra tijd. هنا أمام الأندية اليونانية يواقع 4 أهداف في المباراة الواحدة، رقم كبير جدا. كرة تصل إلى راشفورد، ممكن أن تزيد. الله الله الله! الإنجليزي يعود مرة أخرى ويؤكد حضوره في ليالي الأبطال بهدف رابع للبارسا، ثالث شخصيا في هذا الموسم. كرة عن طريق بيدري، يلعبها تصل إلى ماركوس راشفورد. الله 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 الله! بالطريقة المعتادة وبطريقة لا يقوى عليها إلا راشفورد يسجل ويضيف السادس الآن. سداسية لبرشلونة. نصف درزن راشي يضع الكرة في الشباك. Pressing Barcelony. Za długo czekał Güler. Szansa dla Katalończyków. Rashford wykłada gol! Fermin! Ależ to jest zawodnik skuteczny w tych rywalizacjach z Realem Madryt. Miał być kluczowy, miał być języczkiem uwagi i trafił do siatki. Gol na konto Gülera. To jest forma.